Deutsche Grammatik A2 B1. И сегодня мы тренируем союз when. То есть у нас будет небольшой тренажер по грамматике. Мы научимся строить сложные предложения. И для этого нам нужен союз when. Например, у нас есть два простых предложения. Ich lerne Deutsch. Я учу немецкий. И второе предложение Ich habe Zeit. У меня есть время. Но чтобы продвинуться на более высокий уровень, нужно уметь связывать эти мысли воедино. И вот тут нам понадобится союз when. С его помощью мы научимся говорить более профессионально. Итак, союз when переводится если, когда. Но при этом нужно запомнить главное правило. В придаточной части предложения, там, где у нас будет союз when, глагол уходит на последнее место. Посмотрите это предложение. Это предложение будет называться придаточным. Там, где у нас будет союз when, это будет придаточное предложение, то есть часть сложного предложения. Wenn ich Zeit habe, глагол на последнем месте, мы это увидели, идет запятая, и после запятой идет главное предложение. При этом главное предложение начинается со сказуемого, то есть здесь происходит обратный порядок слов. Это важное правило. Wenn ich Zeit habe, lerne ich Deutsch. Когда у меня есть время, я учу немецкий язык. Или, например, такое предложение. Wenn ich müde bin, trinke ich Kaffee. Когда я устаю, я пью кофе. И сейчас мы с вами потренируем построение данных предложений с помощью легкой лексики, которую вы уже знаете. Главное – запомнить структуру такого предложения. Итак, переходим к тренировке сложных предложений с союзом when. Когда светит солнце, мы идем гулять. Wenn die Sonne scheint, gehen wir spazieren. Wenn die Sonne scheint, gehen wir spazieren. Если идет дождь, я беру зонт. Wenn es regnet, nehme ich einen Regenschirm. Wenn es regnet, nehme ich einen Regenschirm. Если светит солнце, я иду гулять. Wenn die Sonne scheint, gehe ich spazieren. Wenn die Sonne scheint, gehe ich spazieren. Если я голоден, я ем. Wenn ich Hunger habe, esse ich. Wenn ich Hunger habe, esse ich. Если ты устал, тебе стоит поспать. Wenn du müde bist, solltest du schlafen. Wenn du müde bist, solltest du schlafen. Когда едет машина, я слушаю музыку. Wenn das Auto fährt, höre ich Musik. Wenn das Auto fährt, höre ich Musik. Если у нас есть время, мы навещаем друзей. Wenn wir Zeit haben, besuchen wir Freunde. Wenn wir Zeit haben, besuchen wir Freunde. Если холодно, я ношу куртку. Wenn es kalt ist, trage ich eine Jacke.
Wenn es kalt ist, trage ich eine Jacke. Когда начинается школа, все ученики здесь. Wenn die Schule beginnt, sind alle Schüler da. Wenn die Schule beginnt, sind alle Schüler da. Когда звонит телефон, я его беру. Wenn das Telefon klingelt, nehme ich es ab. Wenn das Telefon klingelt, nehme ich es ab. Если я свободен, я читаю книгу. Wenn ich frei habe, lese ich ein Buch. Wenn ich frei habe, lese ich ein Buch. Если ты отец, ты поймешь это. Wenn du Vater bist, verstehst du das. Wenn du Vater bist, verstehst du das. Если дорога мокрая, я еду осторожно. Wenn die Straße nass ist, fahre ich vorsichtig. Wenn die Straße nass ist, fahre ich vorsichtig. Когда красный свет, мы останавливаемся. Wenn das Licht rot ist, halten wir an. Wenn das Licht rot ist, halten wir an. Если ты мне поможешь, все станет легче. Wenn du mir hilfst, wird alles leichter. Wenn du mir hilfst, wird alles leichter. Когда часы пробьют 12, будет полдень. Wenn die Uhr 12 schlägt, ist es Mittag. Wenn die Uhr 12 schlägt, ist es Mittag. Если погода хорошая, мы идем в бассейн. Wenn das Wetter schön ist, gehen wir ins Schwimmbad. Wenn das Wetter schön ist, gehen wir ins Schwimmbad. Когда дети уснут, я смогу смотреть телевизор. Wenn die Kinder schlafen, kann ich Fernsehen. Wenn die Kinder schlafen, kann ich Fernsehen. Если ты уберешь комнату, я буду рад. Wenn du das Zimmer sauber machst, freue ich mich. Wenn du das Zimmer sauber machst, freue ich mich. Когда придет автобус, мы сядем. Wenn der Bus kommt, steigen wir ein. Wenn der Bus kommt, steigen wir ein. Если ты пьешь кофе, ты проснешься. Wenn du Kaffee trinkst, wirst du wach. Wenn du Kaffee trinkst, wirst du wach. Когда музыка громкая, я люблю танцевать. Wenn die Musik laut ist, tanze ich gern. Wenn die Musik laut ist, tanze ich gern. И если она скоро придет, мы сможем уйти. Wenn sie bald kommt, können wir losgehen. Wenn sie bald kommt, können wir losgehen.
Когда вода закипит, ты можешь сделать чай. Wenn das Wasser kocht, kannst du den Tee machen. Wenn das Wasser kocht, kannst du den Tee machen. Когда он работает, он устает. Wenn er arbeitet, ist er meistens müde. Wenn er arbeitet, ist er meistens müde. Когда мы смеемся, все счастливы. Wenn wir lachen, sind alle glücklich. Wenn wir lachen, sind alle glücklich. Когда цветы цветут, наступает весна. Wenn die Blumen blühen, ist es Frühling. Wenn die Blumen blühen, ist es Frühling. Когда ты счастлив, ты улыбаешься. Wenn du glücklich bist, lächelst du. Wenn du glücklich bist, lächelst du. Когда идет снег, мы строим снеговика. Wenn es schneit, bauen wir einen Schneemann. Wenn es schneit, bauen wir einen Schneemann. Если поезд отправится, мы прибудем вовремя. Wenn der Zug abfährt, sind wir pünktlich. Wenn der Zug abfährt, sind wir pünktlich. Когда ребенок плачет, я его утешаю. Wenn das Kind weint, tröste ich es. Wenn das Kind weint, tröste ich es. Если ты пропустишь автобус, я тебя довезу. Wenn du den Bus verpasst, nehme ich dich mit. Wenn du den Bus verpasst, nehme ich dich mit. Когда дверь открыта, тебе следует ее закрыть. Wenn die Tür offen ist, solltest du sie schließen. Wenn die Tür offen ist, solltest du sie schließen. Если ты занимаешься спортом, ты остаешься в форме. Wenn du Sport treibst, bleibst du fit. Wenn du Sport treibst, bleibst du fit. Когда дверь закрыта, в помещении тепло. Wenn die Tür zu ist, ist es warm im Raum. Wenn die Tür zu ist es warm im Raum. Когда ты делаешь домашние задания, учишься лучше. Wenn du die Hausaufgaben machst, lernst du besser. Wenn du die Hausaufgaben machst, lernst du besser. Когда становится темно, мы зажжем свет. Или когда станет темно, мы зажжем свет. Wenn es dunkel wird, zünden wir die Lichter an. Wenn es dunkel wird, zünden wir die Lichter an. Когда собака лает, она вне дома. Wenn der Hund bellt, ist er aus dem Haus. Wenn der Hund bellt, ist er aus dem Haus. Когда мы работаем вместе,
мы добиваемся большего. Wenn wir zusammenarbeiten, erreichen wir mehr. Wenn wir zusammenarbeiten, erreichen wir mehr. Когда ты открываешь окно, заходит свежий воздух. Wenn du das Fenster öffnest, kommt frische Luft rein. Wenn du das Fenster öffnest, kommt frische Luft rein. Когда поздно, я ложусь спать. Wenn es spät ist, gehe ich ins Bett. Wenn es spät ist, gehe ich ins Bett. Когда он болен, он остается в кровати. Wenn er krank ist, bleibt er im Bett. Wenn er krank ist, bleibt er im Bett. Когда ты открываешь банку, пахнет хорошо. Имеется в виду консерву в банке. Wenn du die Dose öffnest, riecht es gut. Wenn du die Dose öffnest, riecht es gut. Когда свеча горит, уютно. Wenn die Kerze brennt, ist es gemütlich. Wenn die Kerze brennt, ist es gemütlich. Когда темно, я вижу при свете луны. Wenn es dunkel ist, sehe ich im Mondlicht. Wenn es dunkel ist, sehe ich im Mondlicht. Когда тебе повезет, ты выиграешь игру. Wenn du Glück hast, gewinnst du das Spiel. Wenn du Glück hast, gewinnst du das Spiel. Когда арбуз зрелый, съешь его. Wenn die Wassermelone reif ist, iss sie auf. Wenn die Wassermelone reif ist, iss sie auf. Когда пчела жужжит, цветок красивый. Wenn die Biene summt, ist die Blume schön. Wenn die Biene summt, ist die Blume schön. Когда небо облачное, вероятно, будет дождь. Wenn der Himmel bewölkt ist, regnet es wahrscheinlich. Wenn der Himmel bewölkt ist, regnet es wahrscheinlich. Когда ты пьешь кофе, ты бодрствующий. Wenn du Kaffee trinkst, bist du wach. Wenn du Kaffee trinkst, bist du wach.